dan iman kepada Tuhan. Egi aku sungkun dah kam kekelengan ni Tuhan. Kai kelkin nge kelemahan na apri jalenda dekku sindi ningku. Engkai makanangan na tendu apri jalenda ningku. Ia dewasa pendeta. Banci ko kak bimbing na kelaku. Bagi agine kelaku banana ni naka iya nande apri jalenda teku. Banci bimbing na aku pendeta. Kayak adeknya kali aku dibikinnya. Nina kasih apri jalenda dah kam na sindi dah. Maka kusungkun ka aprijal sindi kai kakak du kelemahan nanina la terturikan aprijal sada pe kelemahan sindi. Ku akak bicara pendeta Amos pe suruh du kai kelemahan pendeta Via nina telu lembar banci tulisna aprijal lalit sada biji saja pe idahna kelemahan sindi. Adi gundari go idah du kelemahan sindi dekku. Kai ningku dek nina memang mantap kal. Apai kam jenda kemberahan tarigan angkat coba tandumin. Apa kam jenda kemberahan tarigan isungkun kami kam lebih nande kami si pemula malam kelatin dubas jabu kalak tarigan ni bicara ulihkan dia kam kubas 3 tahun si ngonggo sebelumna isungkun ni bapak kami tarigan mergana kam me uwe kendu dengang ia jadi teman geluh do lani ngalowi gua sin banci dengar lah surung esin lane ngalowi kemberahan tarigan dai sin gua kira-kira dekku teruskan sin lebih cepat lebih baik iya lebih cepat lebih baik nasiti si terakhir perpulungan si kelengi Tuhan ading rana karena kesetiaan enda lit sekalak orang tua tasaitun dekku ini kisah nyata ya orang tua tasaitun ia anak nalit 4 sukses krina anak nadarata tadi ian bapa naras nande naring ca dua-dua ikuta kala enda mulai kin erjabu sah asanggong erkempu pe tetap ia harmonis dan romantis. Makana rutin setiap malam minggu lit kaya laus kuja-kuja bicara man bakso kin man bakso bicara man mikin man mie tapi tetap ia tur kena perjumpaan naku darat. Makana yang gometua umurnya lebih kurang 75 sampai 80 tahun. Maka sah ibas ingan makan ipindo na mesada satu mangkok bakso. Maka lit sekalak anak peramata mekuah hatena entah ban lalit nange sen nini kami ras bulang kamenda makana 2 pe iya pesanna sada bangkok bakso kelenge ngenca Athena. Makana isungkunna op nini obulang aku saja karinggala risa bakso ndwe entah ban laki lit sendu makana sada ngenca pesandu baksoe kai jawaban bulang dai kekelengan Tuhan labo ban lalit na sen kami nakku saja kami bagekin rusur ras nini karondwe sebab kai pepan kami pegancih ipen palsu kami nakku nina. Maka kerikan karondwe kari lebih baksona kencadunge kari talangina ka ipen palsuna bereken nakaman bangku maka ku pesan ka kari sada mangkok nari bakso sabab adi gundari nari kari ku pesan ngo kari bergah ngo kari bugang pe kari mie bakso enda maka pas ngo keri bakso ndai kekelengan Tuhan talangin ini karondai kap du ipen palsuna bereken nakaman bulang tarigan mergana iya miska bayangkan Afrika iya miska bereken bulang tarigan mergana kaman teman geluhna maka pindon ada mangkok bakso artinya apa bahagia menua sampai kakek nenek seh maka ipen palsu pe ia peganci dekku labo ban lalit senna saja bagem kepeken bukti kesetiaan nang dangi teman geluhna ini kekelengan Tuhan banci ibagikan saja labo kita perlu pagi peganci ipen palsu kau bagi aku bicara sependeta pe peganci ipen palsu ngidakang kuakap kekelengan Tuhan saja bagem karwah dai ras bulang tarigan merganah dai intinya adalah utamakan Tuhan di dalam rumah tanggandu kam tidak akan berani melakukan yang tidak baik adilit kari sitik-sitik kesalahan teman due suratkan bas parsir entah pe kersik adilit kari kelebihan teman due suratkan ibas batu adi kersik menukah masap adi batu rasa lalap pe kari lah masak-masak bagi mdekku sehat mejuah-juah lah kam ersada arihdu adi rubat pagi atendu rekam lebih pagi jumpai aku pendeta rubat ateku bancin tahlang nindu adi bancin niku hajar adi ulah niku bagikan ka bagai peman bandu orang tua pekepar kila kami suruh bakti mergana 4 tahun aku jenda kila sekalian dah dengar ka penampilan dulu luar biasa dengan jas yang mantap sepatu mengkilat dasi warna biru keren kelkam kila makana sangap kam ibas pejabukan anak di tengah-tengah jabu
tambah sukacitandu, tambah kesehatan du, tetap tutus ibas krina dahin gereja. Bagai peman bandu bapak kami ras bibi kami simpang namo pinang nari. Jaga kesehatan du, sabab kam kange pagi ilebuh gunan didong doahkan kempu di kune pagi ngo iplimikan Tuhan ku tengah-tengah jabuna. Ersada arih takrina sangap kam ibas jabukan bana. Amin ras kitar toto. Bujur Tuhan katandung gobanci ialokan kami, wari enda erlajar kami karena makna kesetiaan. Kesetiaan enda banci tetap idalankan kami, adilitkin palas na kini terkenang dangi Tuhan. Maka Bapa pasu-pasu dage kata singgo banci ialokan kami, bahan maka elah si jadi modal utama, ibas anak kekelengendu menakan perjabunna warisi sendah. Ibas gelar Yesus Kristus, ertoto kami manbandu. Amin. Aku te mandi bata Bapa silar sibar kuasana.
dari BPH KKR dan pelayan KKR mengucapkan selamat berbahagia kepada Cindy, teman sepelayanan kami di sekolah minggu. Mohon maaf adik-adik hari ini tidak bisa hadir dikarenakan sekolah dan lainnya. Persembahan terindah dari kami teman-teman Du di sekolah minggu di hari bahagia Du.
aprijal bagepe rasindi. Okam si kekelengan ni di bata, nggorah kam ku tengah-tengah perpulungan enda mindo pemasu-masun Tuhan di bata. Begikan lebih kata di bata karena lagu perjabun ibas kita kalak Kristen. Kenca itepa di bata manusia endina, lama hulikap maka manusia si sada-sada. Kubahan man bana penampat siman tare-tarenna, jenari ijadikan di bata diberu ipasu-pasuna duana. Ambah sidangkahkan kata di bata ibas Matius 10 siwah ayat 3-6 nina, jenari rah piga-piga kalak parisin jumpai Yesus sabab atenan cubai ia. Nungkun ia man Yesus nina, rikutkan undang-undang agamanta, bancikin iulihkan kala endaharana bagi ate-atena saja. Erjabab Yesus, langakin iyo gendu kata si tersurat ibas pustaka si badia. Ija ikatakan maka mula-mulana ijadikan sinepasa skala dilaki ras skalak diberu. Jenari nina sinepasae. Erkitekan sienda itadingkan si dilaki menande bapana. Jenari ersada ia ras daharana. Jana si dua enggo jadi sada. Maka lanai bo ia dua tapi sada. Dage si enggo ipersadakan di bata. Lanai banci isirangkan manusia. Bagai kap kata di bata kempak kam si dilaki. Kam si dilaki atendu keleng mandaharandu bali ras ate Kristus keleng man perpulungan dengan ibre kena badanna karena ia. Si keleng ate nandaharana keleng ate na badanna jine. Olam rawa-rawa kempaksa pertemanilah ia. Berikan man bana cukup kemuliaan bagi man teman singaloken tading-tadingan kegeluhan si rasa lalap. Bagi kape kempak kam si diberu. Kam si diberu ikutkanlah kata perbulangan du. Sabab perbulangan ngepengulun dahara bali ras Kristus takal perpulungan nge. Tegal ukur ndu mahangke pekena-kena jabundu. Pemetik ndu sebo arah darat. Bagi ngayamkan buk make barang emas ruiskan uis mejile. Tapi manusia sinibas ate alu pemetik nasila ermasap-masap. Mekap ate lemah dengan ukur sabar. Si meherga ibas pengakap di bata ras manusia. Tole bagai ipedahkan di bataman baduduana. Ersadalah ukur nukrina ibas mesayang. Ras kelang ate man senina ibas mekuah ate ras matruk ate. Ola subuki si jahat alu si jahat. Ola subuki kata penaling alu kata penaling. Tapi pasu-pasulah sabab guna sei mekam idilo. Gelah tuah jadi si kerajangan du. Terlebih tambahi kukrina ate keleng. Mekap pengerakut kesertaan. Dameni Kristus erkuasalah ibas atendu. Janah tahkai ge ibahan kam alukatan tah perbahanan. Bahan krina ibas gelar Tuhan Yesus. Gelah ia ngerajai atendu ras pendahindupe. Dage enggo ibagi kam kata di bata karena palas tujun ras pendilo kubas perjabun. Maka selaku persuruhun di bata. Kupindo man bandu gelah peganci-ganci kam duana melaskan padandu. Ia ada pendibata dengan di tengah-tengah perpulungan indah. Janah nakam si jemakentan. Aku siap rizal buat kam si sindi sinoria berusuk bakti jadi ndaharaku. Karena aku ngalokan kam aku repadan tetap ngalokan kam subuk paksa senang tapi susah, subuk paksa sehat tapi sakit. Subuk paksa meria ukur bagi perceda hati. Jana aku tetap repadan jagai kepadian perjabunta seh dibata nirangkan kita. Alo kematen. Aku si Cindy Sinora berusur bakti muat kam si Aprizal tarigan jadi perbulanganku. Jana aku erpadan tetap ngalokan kam subuk ibas paksa senang tapi susah, subuk paksa sehat tapi sakit, subuk ibas meria ukur bagi peceda ate. Aku erpadan tetap jagai kebadian perjabunta seh dibata nirangkan kita alu kematen.
ibas paksa enda Tuhan, nggo rejimpuh anak kekelengendu Aprijal Tarigan, Rasindi Sinora berusur bakti iadap ada pendu. Pegaci-gancih yang nggo melaskan perpadanana iadap ada pentuhan. Janah kerina kami perpulungan rikut peras keluarga, si jadi saksi ibas perpadanana Maka ngasup ia ngalaukan teman geluh na subuk bagi ukur bagi pelang. Seasa kam ngenca Tuhan si banci nirangkan jabu enda. Maka perlengkapi kam anak kekelengendu Aprijal Tarigan, gelah tuhu-tuhu jadi sekala perbulangan si luar biasa. Metenget nang dangi krina pengajaran-pengajaran. Kemalangan mantuhan, kelang ate nang dangi andaharana rikut peras anak-anakna. Gelah alu bagai Aprijal petuhu-tuhu jadi imam i tengah-tengah jabu singena ate Tuhan. Bagai pesindi perlengkapi kam kadage bapa, gelah jadi sekala moria ingan tunande. Kemalangan kaman bandu, Muhammad kanang dangi perbulangan na. Jana banci kape ia tetap jadi pendoa i tengah-tengah kegeluhan jabuna. Gelah nanggokuh kel kemalaman ate kekelengan kami enda duana, kam simplimikan tuah o bapa. Gelah arah per ngasup na ia, ngidah kemuliandu erdahin i tengah-tengah jabuna. Tuhan si masu-masu ia ibas pendahinna, cukupkan keperluan geluhna. Bicara jumpa pe ia erbage-bage persoalan, tapi kini tekena nang dangi kam, babai ia beluh rukur ibas krina dampar kegeluhanna. Jabu simbaru enda pe bapa endeskan kami man bandu. Bagai pertoto kami, nang dangi orang tua pekepar, enda pe Tuhan tetap simbrekan kesehatan. Tuh malam kel ate orang tua kami enda bapa, sabab anak sindu be idi dong doah kena. Genduari kape isaksi kena melangkah kubas dunia perjabuna. Maka orang tua kami enda pe tetap mendukung jabu simbaru enda. Subuk alu pengajaran-pengajaran. Bagai pe alu toto finansial rasideban nakrina. Gelah alu bagai terjadi hubungan si mehuli, sinergi si mehuli i tengah-tengah jabu enda. Bujur Tuhan endam toto kami, ina kami ngendeskan jabu simbaru enda. Kubas gelar Tuhan saja. Reh kami ibas gelar Yesus Kristus, pematang kegeluhan kami manusia. Amin. Cindy Sinora darangku, alokanlah cincin enda, jadi tanda kesetiaan raskeleng ateku man Bandung. Swim every ocean just to be with you and fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see. Aprijal Tarigan perbulanganku, alokanlah cincin enda tanda kesetiaan ras keleng ateku man bandu. Mountain, swim every ocean just to be with you, fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see. Ibata gelah ibas kini baya kena sila ersibar nari, ibreken naman bandu kuasa ras kesahna, gunam pegegehi pusuh ras pratendu, janah gelah Kristus ringan ibas pusuhdu, erkiteken kam te manbana. Amin. Ersikap kita gunanakan persembahan pengatakan bujur taku lebe, janah si pedalin kari persembahan taren de kita kitab mendende nomor 442.
O Bapa kami di surga, gelar dungi pabadiami, relamin kerajaan-Mu selama praten dungi bas doni ina bagi di surga. Berikan kami makan cukup bas wali senda enda, alami salah kami, bagi alami kami salah pak kami. Oleh kami babak kami bas percobaan, tapi olahlah kami dulu silanai. Sabab kami simada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sidekat-dekat. Amin. Bengketlah kubas geluh lusi baru, jadilah jabu si malaman Tuhan, dengan alokanlah pasu-pasuna. Berkuah hati Tuhan Yesus Kristus, kekelemen di bata Bapa, ras kerembakan kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin.